Mayam Krumsari back news ki Manung na take Thokchom na mayam taramna oxeri. Ngarang si ADB Asian Development Bank ki India ki head oriba koi Kenisi Yokohama na Manipur da laktuna Manipur da paikali ba ADB na funded to ba project sing mayam si delay tawre progress later basi maram di Manipur da koi thadari ba project sing asiki fansing asi thada ba matam sana thada ba to tongan ba hiram sing degi asiguma delay tawbagi masak amo oire haina hariba akoi ADB ki country heads in Hiram Batungina, Tongan policies in the Supponere to Masi, Tasena, Manipur development, the Masia Mangzaba, Oibra, having Matana Karanawi, the Banguski, is that the other Langsindra Lebisosa, Chidananda Singh, inserts Meghalaya state, BJP Yuva Morcha, or Sidana Putram, Lorena, Huiyen Lanpao, Manipuri, the Dishani was a Hemantakumar Ningomba or the Hemantakumar Ningomba, Lorena, Nasiki, Gesingi, Marta, Erendro Leichonbam, Convenor, PRJA was Erendro Leichonbam. Ahan bagi point si oza Chidananda laksage maroi na gasai ADB ki head sin harabe wafam sida tasing na masina chumba taragadi delay in fund release system ai fund thadok pasida tasing na delay tawre numit cham 60 days na batam khara piri ba stipulated time sidagi lapse oige basina contractor sing thabak subagi khudong chada ba leire nungai tre moi tokseragi habi wafam buk lai habi sida masina kairei basida Manipur ki Chief Minister Mamang the commitment of Kati Hibale, Kari Hageda, 24 hours but Manung da Hoge, filing, Raymond Hadokani Haidana. Adu Masika Marie Lane, the Lena Bra, have the Paisha Hadopati and the Lai Pisha Hadona be processed over the Masip delay over Maruba Maramse. Masida CM the people commitment see Mariwo in a Manipur labor bureaucrat that a financial management or officer sing Kanakana, Sovetiki, Sigum lapses in Lakpano, Adu Masi Kadai Hoda, development ga Marie Lane, development is baked to Bras by some Toragadi, have a wapum the Ozagi, wapum Katan Tazani. Ziki hangbiri wafam se yamna Maruiva Manipur development Kamari Lane, wafam ni Haidana, Bharatiya Janata Party na hangi wahang du moi koin welcome tawi. To watabu lady wafam se Asian Development Bank ki ngarang lamiba tim duna asagi tongan project ahumda moina monitor tawraba matungda lairamiba phibam du ataga funny position du ngasi media da yawba koi loinamak tongan project sing maruin Imphal Kangchup Tamilong aduga maruin Tapul Kasong Khulen hairiba project kharasing asigi akoi hujik structure hujik phibam moi media da Manipur gi maruiba akoi editor sing kharaga interact tobugi paw koi punamang tare laiba wafam ji Manipur sarkar na akoi gi development gi progress si back tawnana ba maduda karigumba atamnana amna personally nataga intentionally tawbugi wafam madu ai leitabra haidana madu han wafam nu thamjani maramdi sarkar si lakpagi tam si ekoi punamana khange madudi aikoi hek 2000 aikoi na 17 dagi government si hujik phawgi 18 bhawgi tam si dai aikoi 17 gi marui ba sahi siti whole aikoi ising chawgi marui ba aikoi flood ki problem achauba ma khak leidana even 100 ki January winter January ba koi nong sudan ising chawbagi phib ma khak leigi ba koi thenare samna hajare bi sarkar ki working season ji yamna phangdri haba Asian Development Bank ki thadari ba funding asina sabak sarkar asigi matam da suri ba thabak si imag physical progress si hana suram badusu yeng bakan akoi da phangba report ki matungi nadi ngasagi akoi gi Imphal gi kainogi akoi gi hasai hariba Kangchup Tamilong gi physical progress di only akoi gi 7% yam haidi financial kaino du su yeng biu financial progress su yeng biu aduga ngasai physical progress su yeng biu haidi akoi gi sarkar gi matamda suba thabaki component du akoi ne yeng bakanda kayam yamna pikpa gi haibado aikoi ngasai gi mayam aikoi punna understand tawminan winen khalle adura de aina thamjaningi badi sarkar asina magi big chapi wafam naite tawbutabu aikoi gi matamda suri ba thabak amaka oiramdaba mamangi government gi matamda sujalamba thaba amkhak laibanina file ama lan bagi pungkun marigi process haibaduna amani aduga bill ama pass tongna ba hona gi haiba targati sarkar se anouba lakpanina thabak adugi mai quality aduga magi progress adu nong yengbagi akoi gi amuk hanam thabak si kamai tawduna pirami bono kadai dagi kamai tawduna liability ni taseng hara kana tikadar gi bill haima haibasi liability na leibani
liability di suba loira bill ma thagat laga sarkar thamani na suba loira ga thagat le haidan hekta within an hour koi hekta koi paisa madu gi check igani habi process di leite adu mapu yes anything high project sing adu da apan ba koi na sarkar gi mai kai de gi any madu da sarkar gi thabuk thawong na borok ngai panjabi panbi gi borok ke na oiba ya na ta ga any department da leram pending si tu ngarang koi gi chief minister masana aduga chief secretary na Asian Development ki bank commitment na makoi pigre madudi anything high riba pending le ramba singa se akoi madugi akoi gi loophole sing adu phajan nei na raga any khudong sa da problem amata Asian Development thon dana ba tawni haiba commitment pigri ba leirabani na aina khanjaba da akoi development si layu matam khara in future coming days hai tare lakaduri matam khara si ta hena mangjin thana kumang soksina thabok tasena harba process si akoi gi hana leiram basi taki nauna tarop basi da monitoring tawbada matam khara lo monitoring tawba delaying to honbagi delaying gi no nei ter delaying gi sungai le timan akoi gi willingly delaying to bana nate mane mane aduga matam sarkar ji matam da su koi puna man kan working season phangdri ai koi even handa ki tha ani ohum khaki matam am khak koi ju nong suba hore ngarang ngasi tare nipani tarani de koi nong suba hore only working season je koi tha ani de na numin masing pathok na bada taseng na nong su da babu di matam khara sangam ba yai ising kanga ga thabuk suba yaba matam hai bisi di sarkar gi matam dai panglai pangphang phangdri na khalle ba duna mata da koi zai ron dak sage point si haibiri working season haibasi office study working season working days all working days lai adu physically khara yada badi lai monsoon gi matam da thabuk suba yada physically yada ba process si hojik lai si 7.10 final physical process ta hojik lai si adu ga 6.29% physical financial progress ta hojik lai ADB na thada ba project sing sida tawbuda hojik oja jidan na habir wafam da tasena nauna lakpagi sarkar se nauna seme monitoring tawbada aduga high working season pangi da ba seasonable oiba matam da physically thabak suba ya da point khara da kitang thengda badi lai aduga tasena willingly delaying tawbai wakhalo di laite haiba wafam thabiri ojai redro kari react tawbini ngi mase tasena continuing process 2015 dagi project si tasena ADB ga sign tawna bani 2015 si mamangi congress ki era ni hai tare adi matung da lakh pani 2016 dagi nona pa 17 18 lakh re tawbuda bu hana hojik government pariba minister sing si khara di dum hani congress matam da dum leirami adu masida kari changing sensible oiba kari ahuma kari wo fangi adu hojik BJP gi jana haibiri wafam sida kari wafam support natraga office kari habi wafam thambini go dairen anauba sarkar ni na haire je chahi amaga makhai khoi tare akoi gi kai hai tare mawanobini na hairaga dum punsi chupa mawanobi oi leiraga dra hai bi ma khoi yam hangjaninge aduga ani subuda haijaningi se fund release se fajana tawbidragadi nong sing da som kai hai tare chahi chupa nong suraga leibana te chahi ani chupa nong suraga leibana te haijariba aduna fund release tawuda delay tawba hai bisa sigi asokpa mayam lei tawriba project tu da mage quality compromise tawrkani kaigino hai bada contractors ingidi companies ingidi multilateral organization singidi bank singidi time is money never aduna matam dugi matung ina sendoi jo launari bani aduna delay tawba hai se asagi project sibu pairiba party singsina saigi matam chana funds release to bidrabani na quality to the compromise or kane sima ai thamjaning e ani subda ahum subda willingly delay to budi ai su manjade akoi lairiba akoi gi sarkar gi machinery sida kitang efficient oibati wali efficient oibasi wali se masi kamai to ga efficient ohenjige haibasi masi munna wakhan to bama mathau tabra na ai khanjai incompetency di phajana di leire sarkar je ai khudam moina ai puthok jage yam aten ba matam lojaraga handak jahi gi February da 2018 da Shija hospital ga akhoi gi Japanese company amga akhoi gi chief minister gi chief secretary gi mamang da MOU ma sign tawgi haiba MOU je Japan da gi 3500 crore akhoi Manipur da invest tawna ba porakani haina ngasai gi Japanese firms in a claim tawe chief minister ga ngakleta khud soknai chief secretary ge yam lu nate nei haiba miyoi se adubu magi company se akoina akhoi ke haitare scrutiny am to matam da monitoring ama vetting process am to matam da my company is the zero company oiler me haijariba Japan gi company nate number 1 number 2 India gi Delhi gi flat ama da register tawrga leiba company am oirame chahi manga da zero revenue leiba
zero employee laiba zero income laiba adugumba company mo erame aduna zero income laiba sahi manga da lupa amuk tandraba company duga kamain tawr khusamnaraga 3500 crore gi Japan dagi investment por ka doino haibse masi sarkar gi leiriba bureaucratic machinery sina hana fajana vetting process ama tawrong gadabne aduna hauji leiriba bureaucratic machinery se yamna no pe fajana mai mathau je fajana function tawdre maram si kai gino haibse khoi manung da changa fajana yengdraga di khangaroi adubu sigumba scandal ama tholok pai base basi yam ikai ningai ni sarkar gi di akoi gi government machinery gi di samane ADB gi fund release tawd ba physical percentage process ka khat ba project delay taw ba si pattern ma khoina uzare hai tare masi pattern se kamai tawga phagade ge hai ba ta ga di yam kupna tawriba pochi karino aina kai gum MOU um sign tawdore hai tare ga di ai ga sign tawgodoriba mi se ma gi company gi standing se kanano kai de lakpano karino mai motive sina kaino hai basi ma phajan thijam change ba hai ba nupa se manipur tare ni parak lai chief minister ga unai chief secretary ga phamina ga cha thakmi nei akoi gi leiba IS officer MCS officer mayam da startup ecosystem se kamai tawgodabno na ma lecture tawri aduga oirambana ma se zero oirambe adu itar di failure amadi leire ba krai tno ma natraga deliberate failure ra conspiracy am lady bra have jama si akoi chingna daba ngamde tasena harabada khoi ADB gi bu oisunu any multinational company oisunu monitor tawbada chumna sethang thadaramba yai tawbada bu kari makhara ason makhara asoi bakhara di leire paisa release tawbadani khangdi sign tawbadani khangdi atop top company singa oraga su kari makhara di asoi ba leire government gi kari makhara di leire habadini wapam duni zairandana habiri assignment laksa ke tasena ojiki point sita quality management haiba wapam su leire paisa je thadok tragadi madu delaying toropada paisa thadok tragadi thikadar su paisa thabak suring ba adu wat pa quality da khoi gi kari haitare changeable orakpa adu base torokpa mayam se leire tasena 1.3% per annum ni khoi gi ADB ne logo to je si 2022 da loan si loi ga doini 2020 da project lotion be pandam ni thame si 2022 da pura loan si loimak lotion ga doini marak sida sumaina sum lotion ga di sigi paisa me hande heng sing da be aro hayeng loan khwang koi ba state ama government ama idu ora kari film da le matang da ja hemta thamjani si tasena quality management du ga development si sumai sum toroga di hojiki point sita oja khoi ADB na so hairi Imphal city gi di bus nang hautre haiba hamju thabi atop city sing loi seng khre India Manipur gi indi claim am da torok haiba ham thabi government ji karawai da lek ason ba ho ba mat leiba dong tori jaim da kai habi ni masim dang ta yam sang engoda injal lai se mathang phase laktraga di amukta loina mag aina khumbada nuai roi post yam sang ahan bada akoina akogi ADB Asian Development Bank si karino haiba port ama sangi aduga moina kamai to na sen thadar ke se khoi hana yeng batai akhoi ki India government ki thausil ama ki makha da moi kano sida Asian Development Bank sida moina moiga yanar kan da north sida sen thadabi ona thadabani thadabasi atai ki bank mayam ma lei ngai khut ko le atai mayam lei sing sina moina lori bo kano si loan gi interest si sada 8% gi 10 bhau loi aduga amma sina akhoi gi 1% gumba da ni kitani mana helise aduga adusu simple interest ta pidoini atena compound interest hola ko na sedoi pidoini yam sathi na akhoi gi wera yam lai phajani da yam noi jani kano si port se yam lai phawa port mani adu siki kano sebam si yam na sauna moina thadai thadabasi Manipur da moigi kano si akhoi Manipur government da thadai paisa si Manipur government na singada banati kanano ha kanda central government ka moigi yana jabai wane ba akhoi di 100% je maina funding tawdoi ni taw port se central government na 10% putok pa yai moina akhoi loan oina moina 90% loan ga taw su yai order da kana 100% loan oina pir pa yauri basi mara sista aduna sigi si kwai hena khudong sar sina amuksu akhoi magi soft loan oibadana tana magi singbagi matam su sahi kun kumga oye adu atai di lobodi sahi mari manga tang matam piraga adu mung singba hogadam ne ha pot am lei kana yam sange port se silere adagi moina project ahum ni akhoi Manipur da paikhalisi ahan badana tupul aduga thangal Bisnupur haiba lambi si kakpa semba simalere adagi di Thobal Kasom Khulen sigi lambi simalere atopa amana Imphal Kangsup road se Imphal Kangsup aduga Tamenglong torga haplong lom na sakhiba yabagi lambi si ne moina semis ado
ख्वाइदगी मरुइना होजकी कनो सिदी कांगचुप्रोम की सिदी काइमता छोक्ट्री होजि फावबदी छोक्ट्री हेबदी थबकसी हौबदा गाइरी हाइतारे अदुगा अतै असिगिदी प्रोग्रेस यामना लैबा यारबनी करिगी प्रोग्रेस लैट्री नो एना हाय पोतुगी मतंग दुनी अनि मनिकुलाई अहुमक नैनबदी अहुमक नैनदेदी ngasagi akhoi thabak si mangam sandra ba si mina khangi ada akhoi di kano si magi paisa sel pibi mong si silakaduni ko akhoi di sadong na sel si draw tawre moi da pigre aduga asomdana sel sinadre ha pot man lais akhoi sel phangdre akhoi ka paisa pibi dre ha pot man lai ar thabak tawang amro ha contractor ma'am gi complain man lai laposini ngarang akhoi sum naina bada ngarang gi kano sida 2017 gi October sida lupa crore manga khaki bill am khak thagal only 5 crore thagal si magi sen kamai tong na kai ge si akhoi PWD na hekta maji sen pibe yadi magi tongan mechanism amane sidi MOU to yaw rabani akhoi group of engineer na saba consultant amana mangonda paisa si tha sigi oina suri thabuk sigi oina asupho pibe yare si man harakadoni man harakanda PWD da masi pibe yare haiduni then PWD na amuk masigi si kayo ge PWD si swagi engineer sing na teko gamen jogdoni akhoi secretary bho yoin work secretary work commissioner yori neba yorakanda moina post monitor sa kuma tawrani tawrakanda then adagi di moina mu any kanu da donor da tharani donor da moinam hairani si senji pibe yare donor na amu RBI da mu laani sendu clear to yare ha gamu RBI na state government da pirani piraga state government na draw to godam ne silai adu draw to pigi dam ne process minor lai basida March ki tha da khoi kano sida ge akhoi gi October sida na mu ki mamang sai gi October sida crore manga pi ona hai gi paisa je tha tar ko phara bhau ta senji pi da pi wani kan हाइबदी हौगिब मार्च 2018 गी मार्च फाउसदा लुपा करोड़ मंगा जिबो पिरम दबई वान पी दबई वाने बा पैसादी आदगी ड्रॉ तौरे हाइबदी पीरे स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट लेरे अरु स्टेट गवर्नमेंट ना मसिकी सेंजी पीद्रे पीदबसी काय कमाय दंगना पीदिनो सिनी मागी ngасagi thabaki yengchanbagi moong matau adagi piba yare na mina engineer group amana manga tongno sab engineer group amana pigro yare moi thabak subudugi na hire kanuda pirine adu piraga state government na karigi pidaba no singa ju phawo hoju phawo habadi march ho piba ngam disi mam kaino adu ne ba yamna nungai ram disi moi na nungai disi habadi ngasagi akoina khange ठिकादार नत्र कॉन्ट्रैक्टर हाइबसी कंपनी हाइबसी मोइना सुरी दुगी अमाउंट सिंग दो खोइन हंजन बिरा कानुदा मोइसु वाकर मयाम लेनी सेन पिदिया पोंते अरना लुपा करोड़ कुंठा ने फुगी थबक तबुदुना करोड़ होफुम दा मफमोगदा साम थारिया पोंते बा येंगा मोगी अहान रनिंग बिल सि मतेक लोरगा मदुगी रिलीफ ओइना तोरगा थबक सि सुब प्रोग्रेस सप्लाई सि सिगी सनाबी अम लेरिने सिगी सनाबी सि कायो कान मणिपुर यो कान मांगख्रेबा तत्ख्रेबा तली दु करी मरम गिनो सिंग खोइन होजि हंगैदि करी मरम की दमकता ममांग सही की अक्टोबर दा बिल अमा पीनबगी अयाबा पीरब मतुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट ना होई 2018 की मार्च फावदा बिल सी लुपा करोड़ मंगा से करी पिरमदबनो हाय पोतु अदुनेबा मोइना नुवाइता फोंदोइदि अदुने नुवाइता फोंदोपासि मोइना याम कन्ना यानिंगदबा चाखोप लेबाक्तगी लाकपनि एजको हाफितंग नोफे तवी अदुगा हाय होई प्रोग्रेस याम स्लो ओइरे सिगी मरम से सिननी हायना मान हायरबै वानेबा सिननी ना हाय खसगी वाकिंग सीजन एदुदी थाइनगी मल्लब पोट अमने अदुदी मोइ सोलै खंगा पोनी लोइ खंगा पोने बा खोइ सोलै खंगे लोइ खंगरा वाक्तने बा अदु मलेरे अदगदी देन इम्फाल कांगसुपकी सोमलाकंग की तोरगा तमेंगलोंग योबगी लंबी से सि याम मरोइब लंबी ने लंबी सि अखोगी nga लेतना इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौबा मयाम अवा मयाम खांगद्रा खासिगा अखोइ से कमाय तौसिगे अखोइ लंबी सुबु सु लाइफ लाइन सुबु अतोप म लेतरब्रा ना अखोइ नावै खनरबा मयाम दो सिगी लंबी सिना मोट सिंदोइने सिगी सिना ngसागी कोन इम्फाल दगी कांगसुप चलने कांगसुप तगी दि तमेंगलोंग तारनि तमेंगलोंग दगी दि हाबलोंग सतोंग संग दोइने हाय नागालैंड की पोर्शन सिम फावर दोइने अल्ला सिंग याम तन नगागन फमजि फावर दोइने अदना मसी फावद नतना लंबी सु याम टेंशन ले किलोमीटर सामगुम टेंशन ले न ताय न ताबदा अखोइ गुवाहाटी यो मतमदा याम टेंशन ले हाय पोर्ट अदो सिंगी लमगिदी अयाम सरुक सिंगी लमगिदी मुगी लेन सागी पाइरिबा मयाम सिंदो लम मपु सिंदुना विलेजर सिंदुना अखोइ लमसि कचरे लो यारे अदगिदी देन अखोइ इम्फाल दगिना कांगचु फोकसे आई सराउंड किलोमीटर टाइम पान गो राइन खले टाइम पान फोकी लम एक्विजिशन से सिजो लोइबा ngamde lam acquisition si loibang amde masini ko moina thau pai ngam dise lam acquisition do loigam drabina kari upai lere thabak tappa sini yom natro sigi post dane lai se aduna masagi manipur government ke su magi maramam lerem gani kamai tok na mana bill pi bangam hodri no
higher port marks to one room there money adu the Manipur government ki makha da leitam nei khangre adu reason da di yadi yadi state government ki fund nati akhui na madu central government ka moga yana kan da fund pirak pani fund pirak kan da contractor to the matam sana pb kan da thaba ki progress so nei na ga pot amane mogi bo only sagi state ki through the senje chalan ba khakta ne ba adu kari gi no tha taru phajale du kari gi no sini da ko yana kari maram lege kari yana da bagi no sini ko na ngi de aduna ahan bagi oina di ai shu tang thamana sumran kan yes tasina hara kan da ze fan thadok da basi manipur da laiba Manipur he yausalaka na hekta delay to bagi possible lai working season natraga working season go hom leite haiba ofam dani oja sida na kari haibi ningi mase oja Hemanta na so react to biri nasai working season haibadi mayam na khangra por khangni haire adu pu fan ki ngasagi 2017 October da loin process loigraba something thadoro donor ki thadoro kraba do Manipur lokan da Manipur da akoi state government na natraga karimba ason makhara digi huji bauda somna tangi lupa crore manga ji phajala thamadi adu ADB ki chairman managing director akoi India ki head sina country head sina adu claim am khak torom me haibi wafam dani kari haibi ni masi dan kari claim masi yam official oiba technicality kari gi damak to fan thadok tribunal I am not authorized to speak madi ai government to gi sason du da akoi na yauba akoi na office ai na file lugi approval pige da approval du da ai netta bani na atwa gi patu ta kari lege da gi haibu di ai concern official amna madu clarification pire gi na nungai ni haidana ai na khali yes tamo Hemanta na puthoro ki ba point to the lapses khara leirabra haibu gi doubt na maleti ti ai madu yani madu imonda yani ko masi BJP gi natragan adugi natragan adagi haibu wafam natte the last part akoi da thegnari ba problem si karor manga gi bill amasi akoi kutte leire akoi da la karor manga gi bill si gi magi technicality ai na hajari se bill gi process si thabok si moni sai quality assessment tawba magi mafam du dagi bill ji pi ba yare haiba posi yengba kan da yamna jamba paisa na te hajari pa hojiki hairi ba karor sani ga taragi scheme amadugi manung dagi lupa karor manga ki bill ama haiba si percentage hotok pada yamna pika paisa ne aba adurgadi masi pibam thokpa phajanbam thoktaba magi niyom na engineering department magi concern du na moi term of agreement moi MOU da memorandum of understanding natragana moi CPW digi norms ki matungina tongnaba agreement tu da yauramba term and condition digi matungina aikoi media da su yauri basing du da base tawrugadi masi pitokum thokpa senpham ni haidana ai thamjage aduga amarom da sarkar sida aina nasai koi ni yengjari badi magi su sarkar jigi asagi monitoring mechanism ama sarkar jigi su monitor maram di zik crore manga si aikoi gi matam da sugi ba thabok sing gi bill nate aikoi madu haire harga aikoi gi matam da sugi ba thabok sarkar matam paisa piro piba yaroi haide intentionally thingwe ofum du nache deko ma thingbam ju thokte madu di rule gi matung na suri ba thabok magi tigada su na sujari ba thabok gi bill piba sidi masidi mausa ni piyom thokpani fajan nom leite adu makpu ngasai gi aikoi gi government gi matam da suram da ba thabok am khangni na technicality of point tu concern official sing duna madu matam sana mafam sana madu clarification piro matungda mai pihom to ko do bill pigani haidana pithokom thoi pigani haidana madu asata we tasena matam khara ngasai so aham su thambire oja sidantana point se matam khara di khoi monitoring to da matam khara lawban tasena willingly khoi pira roi natraga hana gi ga mena su badu ki wafam thura leite tasena khatang matam lawraga kari monitoring to bagi points khara lawbo oiramba yai haibani sabsaba official ba du authorized person ba tamina sabsaba maram di haiba ngam di haiba wafam dani matang yam tenta ko break logic break batang dai khoi yam thunan jage impact news bu mi ta dona lebiu break batang da mayam mu kana taram no seri break batang se ozai ren rodalak sage ngasai gi fund release to we matang sidani yam kan hainari base to bodo Manipur he gorokan di any project sing ji he fail oi bagi sab ma dum he lei mamang da sahi tara mangai ma da paikhalam serious project huji kai dauri sarak sar leire lai khom na sat pa ya he claim mayam leire samai to na ato companies multinational companies international companies mayam torko mayam si Manipur ki lainga khai si huji ki lainga khatan ti hal gi sun tawi seng ha bada all mango si new basket ha pa wakhalon je tum simai tau bra ha bi wa mayam se people oriented ni haraga su people na illaga satpa media na illaga satpa media na si tau ba na people na si tau da ya di ha gi kutomi thila tau bo ina mamang gi sum san na re khoi mo ngam sum uba phang bra na khanje ai batang jo jai de thamjani ji point si
ngasai sumai sum toragadi lebak si kari goi gani government sina tawbe aba mathau si mathau sab sana tawi bra ha pham dri kai bi yam phasai tak pi akhoi se lebak si de leib se government bu oiro micham praja bu oiro opposition party bu oiro akhoi isa na niyom chumna isa gi ithau oina taw tar gadi akhoi lebak se chawkhat kani yam thuna akhoi lebak se chawkhat kani haiba se mayam na oina ma khangabne Manipur haiba lam se picture ta ga ju resource na pick thalaga leirabne thau dagi thum dagi mining dagi mayam leire aduna 1990s dagi horaga hairiba corporate kangbu khatana tana multilateral organizations Asian Development Bank bu ogera Japan gi JICA bu ogera World Bank bu ogera ai isama World Bank ta UN da matam khar leijarame aduna manung da changaga aina moigi tawriba function do haipet mayam dagi su khangjabani na aina thamjaning is Asian Development Bank World Bank ogera akhoi am section gadabane because moja taseng hai gadi loan piba agency emne technical support khatana tana financial keno agency em yauri ba moige aduna hauji hai ba tori ba ADB gi project se 80% Manipur sarkar na pigadaba 20% sina India government na pigadaba moina saning isina infrastructure si am thuna saninge samna hai ba da Trans Asian Highway bu oiro Trans Asian Railway bu oiro masi kari gino ko yam kupna khangu mathau tai impact assessment phajan to biro bra environmental impact kari lei stakeholder mayam ga tana biro bra haiba poche si sunai leitana infrastructure sarage loan je pirage ana tawriba mayam se masi kai gino da akhoi gi icha isu gi haktak tadi pugriba pesa mayam do madu singbada Manipur je oina yon thokpagi phiba mama lakpagi mamita je khoi ujai aduna as an opposition as a former World Bank fellow aina sigi leijariba mayam ji yam kupna thijan matam da is masidi section da yade haibse masi bai khanje adu akoina section ba targadi Manipur di yam thuna yau launa south ga da laibak ne yam samna haiba khudam oina thamjaraba da Singapore je sahi yang kai manung da laira chaningai leram da ba lam amadagi first world developed country ma oirine sahi yang kai gi manung da masi kai gino da Singapore is a strategic location. I am the layer of Maneva. Aduga Manana, Manipur, Yamna strategic location. Saba Madalay, Adubo leadership Amadi, Yamna Kubna, Hoigi Tijan Mangamba, Aduga Yam Pazana, Sanba, meeting Shangba, the management of Pazana, Tori Poche, Karino, Yam Kubna Kangmangam, Mium the Katai, Akoigi Yam Samna Hizer, but that Akoigi Lauba Mana. Akoi angka tak taragadi masi yam pharak tabagi phibam mama lakani haibisima ai thamjaninge aduga ngasai akoi BJP gi spokesperson na akoi oja Chidananda accept tawbigi bedo lapses khardi lairoma lena isana accept tawbiri dana masi mai appreciate tawi lapses khar laibedo madu chumthokna ba akoi su leijari sarkar gi mateng su tawjage aduna mamangi development summit ama Manipur da Pangthoki Bududa 41 MOUs worth 5,000 crore tongan ba corporate mayam amaga sign tawnagi haibado maduma BJP sarkar na transparent oina thambiro adu itaga di akoi su counter party mayam to kanano tawriba agreement si kamain tawbuno aduga akoi tungda kari solak pa ya haibasima akoi thijan bata su sarkar gi mateng pangage aduga atopa mana akoi gi manleiba ai ngasai makok haije gi bado akoi mayam se ithau phajana tawba mathau taena Manipur ki media su yam phajana mathau tai si ma ai yam clearly thamjage Manipur ki media ngasi impact tv na akhoi ki picture ga su akhoi ki party ki voice ma laibasida kaubirak pase yam appreciate tawe adubu Manipur tv channel amaga laidi adu ki tv channel to di PRJA ki representative korokta base tha tara manga sure impact tv di am toina kaubire hai ba tv channel sa sida su I chithi thajare message thajare adubu kaimto response lakte aduna haijening is media se local media se ki mathau se yamna mathau tai yamna lui aduna khoi ki newspaper bu oiro TV channel bu oiro praja miyam gi mafam da sengna thambiyu yes tasina harakanda government gi transparency si media aduga people oriented ni haraga su mayam da loina wakal taminaraga mayam khang samina abdun hena tungkoiba ma purakani aduga sakhot pasu purakani haiba pham duni aduga ozaiman da point si laksan min ngang si editors ga mayam unabu da point namu haibi me law and order position haiba duma haibi me bom magi camp da bom bokaiba aduga magi workers sing yamna kidnapping tawkhibagi casing le sita su adum
delaying tawbuse sisu dum masaga madi oiri haba pham di adum kenisi na dum thambira me masi batang hida tawbudu hangjani wa pham di manipur government asu sigi security provide tawbusi ngamdabra 40,000 50,000 ad paramilitary forces tharaga di yam re lei che adu manipur lei railway project ro any central project sing ji makhal makhal gi security piraga tam misingum badadi law and order positions da makhoi na khreina mati piraga hen tujan ba yang chen ba sa se ohen bang ngamda basa la kare having ujan ka thawdok khara thokibadu gi matang du da mana sum adui matang do di kan loin order gi matang di kan na palam di da khoina sum si ma phang ba khoina mayam pi ba si do di moi gi hana history mayam du gi khoina collect away wa ne adu ka shu leite da adu ma ka shu hairam de da tasina mana wa pham sina law and order si ke mari leina da bra ai moi si secure oi na thama yadam sala akho ki kano gi pwd gi mute ama hai gadra engineer ama sta thari sigi adb gi project si na thari ma yamna khoi gi thona phaba adu asum batauba adu phaba thabak tauba adu engineer ama oi bani na moi dulai manage soba ngame asai posing si mayam gi welfare gi damak tani tangai phada pot amani ama bo khoi manipur da manipur na sakot pa ma ohen matam da sigi lambi sing si leita bi ya da bagi poto dum loi ma phawmin na rang na khali la lo bu sum pharong gani athe jo pharong gani na khali adu na ai dikan na mashte ya khoi gi lohom to khan lom be lom da be khoi khang de ma di ai yam kan na pressure di leita bra na khali ngarang mana thamam bada ama khakka mana hai akoi gi project ama sabase khoi imphal city gi matang do ngasai gi duniko imphal city si north state ki khoi taruk hai man taruk sigi tare sin da taruk ki yawe nagaland si yawe mizoram si mayam yawe asi city si semban anaba dollar billion mayam thadi billion yawe million yawe million do yawe thadi yam thadi ado kon manipur gi di proposal lakti na man hai khoina ado lagadi na kamai tawodagi ha kada ado khanani hai ado mana hai buduni ham bagi di noi bas tong phangre akon bagi misoire akon bagi study dum khona ba yai adum angam bo khona ni man pang ni hai akoi mana ama khamana hai akoi ki north ki state mayam sin ki manung da manipur si kwai dagi kanoi ba maru iba kano mani man hai akoi si transition highway ga pandi mana kain palam da kwai dagi maru mo oi ana masigi lam se sakholan bai se moi pandam ni sin ma hai sen thadang ni ma sen thadang po jam pe ada sen si akoi na atei da khoina hai ring road ko imphal city gi ring road ama seida noina sen thada ba na thorang leibra hai kanda thorang khoi da moi da kari gum laga di madu do thada gani thada na ba yeng ni dum hai uju makidi madu do pot leiti khwai maru di hoje leiba project home si loi ding da kamai to na percent pi do na pot ma lai si project haram adagi project si mana smana ga mana pa ko phagi toi project ama sana hona bada project si moi consultant adum moi adum pigi adum hai moi consultant adum pigi moi gi lei sine lei basi akhoi gi swaida lei sidi manipur government na swaida tori mayam sidi mo si lambi sima semasi ado phan tanana ba project ama saro numi humni da project puthora kane numi humni da si em puthora project por ko ne mana por tha do ne ado di yaro sine ma yam do da sai amana da ani changani sine ngasai project sina ngasagi si climate condition ngasai khoi gi Chidananda na takpi di mayam adu gi mayam na thengna ga ba problem mayam adagi dal ho gi lakada problem mayam law and order gi matang adu mayam jing do kom na hotla kan da naina ra kan da hayeng project si sum pan da na loiba yana project ma sar ka du ni adugi project to adu ma ma na pa ma ga di moi side se to mateng pang ba yai sine aduga numi khumni da project ama saba do di madudi moi da di nuai ti ena moi da ma tong na ingit ama pi hai ba di khar kupu hai ba ni da project ma sa matam da kupti aduna ne khoi thabak ayam feloi hai ji imphal ji labi feloi hai ba maram atai kem nati project sa ba do da masagi ai gi lei di ba ahan ba da project asi kai no ka da ai gi tangai phadaba mathau ta ba du gi matung ina akhoi project sa ga da ne lupa crore manga sina imu nang yaraba masilo haragadi leitaba lairaba mana hoi imu manungi thokdo wathok ma deba karma ma thokpada hoi kano duna haiba hoi sanagi bhota yahingna sinba adagi di kano gi hoi gi kano hapang phamung hapangam dadana hoi phak masam taro he kano hoi hapagumba adugi style torgo lotion film dune ba laise aduna sagi hoi de phan kayam darkar legedagi hoi mathau tagadagi du moina madu yengbi dong ote masai project da changi poto si mathau si sangani sela suksangani swam sangani hai poto akhoi na pibang amno khana gadabne adu kana project se mai pakadabne adu na tragadi yaroeba asagi long vision amga loina tawgadabne ba adagi sima leire ada atopa amana asagi imphal more lambi gi matang se
lambi matang si so hojik su koi thobal side si loidri keno se moina budi sen thad de thad da so asisu loidri ngana habit pane ba koi land acquisition se koi sai se yamna tapi sing maram su lei ko hanati koi gi gamena yang lam sam tor ga pir ga yarami hojik ti ngasa gi triple times 4 times su ki mamal si ki pi de ada por malai court ki verdict amal leire adu su yeng de ada ba are state government ki keno su ngasa gi koi gi phan su yeng de ya de leita bani sen su leita bani lai ra state na koi gi oripo kangsup ki ngasa gi lambi se koi gi ngasa gi chei nei na harib lam si kilometer 3 ni aduga magi lam acre tawdoisin na 18.4 acre khaktane ma acre tawdoisi ado si hojik si su loidri bane loidri aduga sigi funding sigi lambi sembi se yam maru lambi se asidi state share yawe state na sada 10% puthokadabane aduga lemori baduna ADB na puthokadabane 90% se sada 10% se khoi da yam chawjani go sai crore chahum gi thabak ne hair kansi da 10% puthwar di lupa crore kuntra di am tarkadu ne pose aso pora mani khoi di si toro heng phongam dan le ngai si da awa mayam mai on ring si da kamai to na phokodon ha pora malai adu tangai phadabani na gameni na manage to ya ponte mayang gi welfare gi ne na adu honaram gani hona kanda akoina haijari di ngasagi finance department ki manung da leiriba adagi then adagi atai department ki manung da leiriba singba khogi mogi technical gi oiba asoi mayam aduga ahoba mayam adagi thausa wasa da mayam sina maru oiba ADB na packet project pu oro foreign funding na packet project sing se masigi se aidi masida akai pihaning dem thamnge yes tasena harakanda sumaina multi akhoi foreign project sing si tasena manipur gi chako thorang da tasena thamoi sing labani mase disturbance natraga tongan ba negligence kari makhara moida siguma mami hek uhalu matam da mahoi da batung da tawning da bagi pora masu lakpasu yai singna ningai haibeti sumaina tawkhidra haibegi thokidra chongthokidra haibegi wakhal si leitabana ti haibeni matang hida oja Chidananda da laksage sa lane acquisition gi ofam palise hilgi akhoi district ani senapati basung tamilong district ki ti agreement bok loi loi hai ba phamo jai man thabire to makhoi na piri ba si de su yaure aduga maroi na valley portion sini maroi na yam yenari se yena pati loi yena dabdi oram ba yai to buta pu kari um khara da delay khara son bagi phima mam lairi masi matang da government ki initiative kari le wafam du ai laksage laktringe de ngasai oja akhoi gi Erendro gi wafam da BJP na ngasai lapsis lane accept tawi ha ba adu mate ai hai kita brain kali madu accept tawi na tra tawi lapses lai have di technical of part to di concern official duna technical of area do my clarification pigeon have ni adwagi pa atu technically fund sagi paisa pi da tikara da paisa pi da gi delay to mi bisi madu kari gi tamuk delay tori bano have part ki technical of area do as a BJP gi panelist amoina madu ma aina lai lapses lai natraga laite have do aina madu clarification pi badu ai authorized tawde hajabi wafam ni number 2 do jiki laiba compensation gi matang si chumi compensation da delay tawe delay lairiba process si aikoi valley area da compensation me ampuna koi khaminara wafam ni aikoi gi ek amna bound to ra le MLR X na bound to ra kanda aikoi gi land compensation gi process mai notice matang piba kanda sarkar sin lokshan ningi hairaga su ai gi lam jek lokshan ba yar da bagi mamal jana da ba gi structure khena bagi chinga sita koi da ni khenari se singi haribu lambi da multi story building structure amta leiti wari bo swai si da tampaki si imphal more lambi gi hekta yeng se thobal dagi na si lilong dagi na thobal palen swai bok to leiri multi story building si bagi lambi du pak thurok pa kanda sok dori bo mayam jing du gi rehabilitation gi hojik supreme court ki kaino da rehabilitate to haibo form su mayum leita bujing de mini kadai thamdu na development gi ming da mayum ji khongdu ga putho kadai thamdu na question su lai ba legal binding am ka leiraga law gi process ti matung ina kana gumu yaning da maman yaning da kharadi high court complaint to na lambi me ai do yum lai koi Nagampal ki side uri sini tenu ko कोर्ट केस तौर लगता डेवलपमेंट मागी राइट ने डिमांड तौरप कांदा कोना डायरेक्टिव में पिरप कांदा थिंग लेब एरिया खर मसी आइन हाइजे सोबंगम एरिया खरसु लेब अदुना सुमाइन तौदना कंपेंसेशन अकोगी गी मतंग मोट सरकार ने पिरि ममलगा मोइना पाम ममल खेनबगी नुगाइतब लेबदगी कोर्ट चतना मदुगी कनो तौब अदुई मथक्ता अमुक्सु आइन लोगी मै मतम हमसु लोबसे मागी नोटिस थोपगी मदुगी प्रोसेस अम एमएलआर की मखादा कोई तौ प्रोजेक्ट पार्लियामेंट अमुक याम लूरीदी आइन डाउट लेजरीबदी कइनो कान होजिक्सी पार्लियामेंट बिल अम कुछ पेंडिंग तौदन लेरी है कोई पुना मन खंगे अखोगी लमजे लौशन बकाना मार्केट रेट तगी अखोइन होजिक लेरी 4-5 टाइम्स 10 टाइम्स ने पिरक पसु यारी है
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯤ ꯁꯤꯗꯣꯛꯄ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯦꯡꯊꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯞꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯃꯤꯀꯦꯕꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯟꯁꯨ ꯁꯤꯕ ꯆꯩꯁꯨꯁꯨ ꯇꯦꯛꯇꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯞꯂꯣꯡ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯔꯨꯠ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ तसेंग हरकादा हुजिकी एनी कंडीशन अमदा एनी हाउ बाय होय ग्रुप नमदना नत्रगसु अखोगी मयामगी सनबी मतुगिना लोशनदबे अद प्रोजेक्ट नि खलग मसी मयामगी पीपल्स की दबकदा सोयदना तौरकनी हायबनी बीजेपी की लीड गवर्नमेंट सिना अदुगुंबगी वाखलोंदा थबक तौगनी मयामगी सोक्तनबा अदुगा हारिबा थबक सु लोशनबगी वाखलोंदा थबक तौगनी हायबनी ओजाई रेंद्र लाक्सगे हुजिकी सेंगतोकपा सेंगतोकपा वाहमदुमा खितंग नाथै जरगा हायतारे पॉइंट खरद लाक्सगे हुजिकी फ्रांस की प्रोजेक्ट सेवरेज प्रोजेक्ट की मतांगजे मसिसितसु करी मखरदी साइ ममांग पंजगी बुदुनी करी मखरदी लेब्रा नसागी पॉइंट अमख हाना ओजा कनोन थंबीबदा सिदानन थंबीबदा पॉइंट ख इंजंग जगे हाना तोरम थबक सिंगदगी मॉनिटरिंग तौबा हाइबबो हे पनबसी सी मतांग हिदा फ्रांस की प्रोजेक्ट सेवरेज प्रोजेक्ट सु हाना दगी गसाखना सतरगा प्रोजेक्ट अमदी ओइकी मसी लोशन बसी अखोई गवर्नमेंट नि लोशन बम थोक्ती हाइबा मखन मवंद्रसु बसीदा मॉनिटरिंग तौबई मतम लौरगा सिउ मसी लोशन दबगी वाखलोर अमा इरै लेबा साला सी वाफम सिनो जाय रेंदो करी हाइबिनी क्वेश्चन जे क्वेश्चनेबल ओइब्रा मसी क्वेश्चनेबल ओय डेफिनेटली क्वेश्चनेबल ओय साइकी टेक्निकल लैप्सेस पोइरो फाइनेंशियल लैप्सेस पोइरो बीजेपी ने तौरम बोइरो कांग्रेस ने तौरम बोइरो तौरिबा मयाम जे लेबाकिनी अदुना सरकार सिना पानबु तारगदी ममांग दे सोइगिबसु अदुम खुदोमिना थिल्लगा मोइना सोइगिबै सोइरिनेना तौलै तारगदी अखोइ चाखलोय अदुना A na soiram biyai B na soiram biyai C na soiram biyai power du na ingon da ai kuta lag tar ga di tawada ba ai ithau du di aina tawutare tumin na tawutare aduga awa ba kharasu kai hatare akoi gi inconvenient oiba khudong cha da ba kharasu lai tar ga su adum asagi हाइब प्रोजेक्ट लोसनबा अदगी मयाम की मफम दा चाखो थौरांगी तौरिबा प्रोजेक्ट मयाम जे लोसलगा अखोगी सिननबा कन होनबा मथौ ताब्राना खनजै आइना हाइजनिंग इसे अखोई ngasi प्रोजेक्ट अन अखोइना हाइरिसे ADB की प्रोजेक्ट पोइरो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट पोइरो UN की प्रोजेक्ट पोइरो अतै अमतन ते लोन ने मोइना खोइदा पिरक पर लोन ने प्रोजेक्ट हाइबे वानी फजबी लोनदादा लोन बैंक ना कोई लोन पीरकपगुमने मागी सेंदोय अमा दुम लैदोइनी नत्रा इंटरेस्ट अमा लैदोइनी कंपाउंड इंटरेस्ट पोइरो सिंपल इंटरेस्ट पोइरो अदुना मणिपुर हाइब स्टेट से इंडिया मनुंगदा लैरिब स्टेट मयाम सिदगी थर्ड पुअरेस्ट अहुम सुबा लायरबदा अहुम सुरबा दुगुम स्टेट नि करप्शन दसु ख्वाइदगी वांगबा स्टेट ने हाइनरबने सिगुम स्टेट सिदा अखोइना अचौ अचौ मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट पुसलपसा मसी अखोइ के हाइतारे पारिब सरकार सिना ममांग की बोगेरा हदक की बोगेरा मथंग की बोगेरा याम सेक्शन में मथौ तायबो अखोइगी हाइनबो खरसु लैबने इमुंग मनुंगदा चफुदा मिरांग थुरसु आइदी अमेरिका की एडिडास की खूब तोंदबो यादे का हाइबो सुबा वाखलोन से सि थादोक मथौ तायबो अदुना मोइना पिरैबा लोन से अखोइना कमाइना सिंगदोइनो पिरैबा लोन से इंटरेस्ट क्या नो हाइबसे याम मुन्ना कोइना थिसन मथौ तायबो अदुना मीना लोन पिरेना पंगलाउद लौसन बजे मसे अपंग मने तसेंग हरकादा मरुइना मयाम पिरै सि लोन सिगिसु 1.15% माने सिगी पिरिबा लोन याम गरो पैसा दुगी 1.15 हाइसे याम चावरबा सेनफम नेबा मणिपुर की तुंगी मिरोल जे अखोइ डेट तो ओइ लैहौदोइनेबा अखोइना हौजिकी मिरोल सिना सेक्शन द्रगदी अदुना यामना कुपना गवर्नमेंट मशीनरी सिना सिगुमसे इन्वेस्टिगेट तौबा यामना वाखन ताना एनालाइज तौबम संगे याम संबा खुदम हम थमजगे ngasi खबर दा न्यूज नेशनल न्यूज दा पावम फंगजे अखोइगी ममांगे इन्वेस्टमेंट समिट नमा यूपी तो तौगिबा यूपी की चीफ मिनिस्टर बीजेपी की चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ लाउथोके 95,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अखोइ कोरिया दा पोरकनी साइन तौनरे कोरियन फर्म मगर
हाइब कोरियन फर्म तो इन्वेस्टिगेट तौर कांददी कई ओइरमे एनुअल इनकम 13 crore भो यौदना लेबा अदुगुम फर्म मोयबा अदुना लुपा 13 तान ngam लाम कमाई तान तोइनो अदुग सिगुम से याम कुमना नैनेबम चंगे मणिपुर दसु हाइब थौदोक से थोइनेबा तसेन हरका मतांगो फंडेड तोगे आई प्रोजेक्ट चंगे नतक थबा मस केना तोगे हाइतारसु फन थादगे हाइतारसु मधु कनानो करिनो करमाइन तोबनो मखोगी तुंगी फीचर दा मणिपुर की लाइफ फीचर लाइफ दा करी करी सोकनी अदु करी करी अहोब लाप्सेस करी करी ले हाइब बुन येंका दा गवर्नमेंट सिना मधुगी मॉनिटर तोबियो हाइबनी अदुगी नत्रुम ब्यूरोक्रेसी से अखोइना तोलब चाव चाव पीरगा थम्मिसिबो मथौ फजल तोबियो हाइबनी अदते आई हाइजनिंग अदुगी नेबा तोलब चाव चाव ना पीरगा थम्मिसे लपा लाख लाख हुम्फू तौर अखोइगे बेनिफिट म्याम कार तोंगना वीआईपी की मसिदै साइरेन खोंगना थौरिसे अदुगी नत्रो सिगुम पोची येंगसलो हाइबगिने अखोइगी टैक्स न मोइगी तोलो पीरिदो अदु सि मोइना मथौ तौद तारगदी लास्ट दि काइद तारकनी चीफ मिनिस्टर तारकतोइनेबो बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन मणिपुर अदुना रिस्पांसिबिलिटी से मौन द मागी तंपाकिस द पोलाउन तारकतोइनेबो सिमाई हाइजनिंग फीचर खनबियो हाइबनी तसेन लीडर जिना खनबियो हाइबनी लोसलफतो जायभन त लाक्सगे पॉइंट सिंग सागी खोई नैनरिबि सिका कितंग चुसनना हाइतारे फर्स्ट बस इन नंगौद्रे सेकेंड बस की नोय रेडी तौब यारे हाइबनी मरोइन इम्फाल सिटी सेगन मतांग हिनी मसिकी द गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौननबा खोंथांगसी करी करी स्टेप सिंग लौबा यायो जायमता कइनोनी कासु याम कन्ना कनो संगमनतेदा अखोगी मोइना पीदोरिबा इम्फाल सिटी संगत पाइसिदा मीगी मयुम साबे कइसु याउते अखोगी सु हाना लेबदे दम अरेबि यारबनी नसागी कनो तारे अखोगी सारगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान कुंबा अरगदी अखोगी स्मार्ट सिटी ना अमा ओरगा अखोगी क ड्रेन पुरी मयाम खोई करी अखोगी फ्रेंड्स प्रोजेक्ट नि गाना पारमे मयाम से सिगुंबा अखोई लंबी थों खरा संगत पखोपा सिदा येंबै वानी अखोई दि हाना खरा दि लोइ लेजर पोनिदा अदुने अदो होजिक लाइबा ngसागी कनो रोंगी दो कनो की कांगचुप लोंगी दो कांगचुप लोंगी से लैंड एक्विजिशन तौ मतमदा मोइ नंगरांग हारमबदा लैंड एक्विजिशन की लमगी ओइनदी स्टेट गवर्नमेंट बियार तौने अदुगा प्रॉपर्टी हाइतारे को युम मसोक तारबो अमदोक तारगदी 50% तौनने हादि स्टेट 50 एमा ADB ने 50 एमा तौर तौने ना माइ हारमे यस तसेना मणिपुर गवर्नमेंट डेवलपमेंट की दमकता खनबा मतमदसु अखोगी तुंगी फीचर येंगा खरा हेना न तौबियो इनिशिएटिव लौबियो अदुगा हाइबा प्रोजेक्ट सिंग असी तसेना सेंदोई काबा प्रोजेक्ट आतो ओइबनिना मयाम येंग कांदा तौबियो तो प्रोग्रेस लेनबा मणिपुर मियांगी दमदा खनबियो अदुगा तुंगदा हेना चौखल ननबगी दमगा तोंगान तोंगान बा विजन दा थबक तौबियो हाइबा वाफम जिंग असी लेबि लापिरिबा पैनलिस्ट अहुमंगना थंबिदुना ओजा इरेंद्रो अमदी ओजा हेमंत लोनेना ओजा सिदानंद लेबिरक्तुना असी हाइबा मनुहुनगी थरमसि लेबिरक्तुना टॉपिक असिदा खनबा यावबि बगदम ओजा होमपो इम्पैक्ट न्यूज की माइकेटिगी अमुका सुना थाकासे लोनेना ngasi gi नदी मनुहुनि थरमसि मतांगसे लोसिजरे पुनम पो मुखना खुरमजरी।